oath-taking ceremony of all Assam tribal Sangha Dimoria district held. Good morning, you're watching Karbi Anglong Live Morning News with your host, Bon Kilingpi. And now let's look into the news in detail. The Dimoria district unit of the All Assam Tribal Sangha had on Sunday held their oath-taking ceremony in the Dimoria Tribal Sangha office, Sonapur. This was held after several months of the reshuffle of the body. The Dimoria Tribal Sangha's new district committee, which was formed on 20 March 2021 through a triennial general conference, was unable to conduct their oath-taking ceremony due to the COVID-19 pandemic. On Sunday, the ceremony was finally held amid strict following of COVID protocols. Along the elected President Ratneswar Ronghang and Secretary Niranjan Basumatari, 35 other members of the unit were administered the oath of office during the event. যোৱা 20 তাৰিখে 20 মাৰ্চ তাৰিখে সভাপতি আৰু সম্পাদক পূৰ্বৰ সভাপতি সম্পাদকে বাহাল ৰাখি কিছু বিষয়ৰ বাবে জৰিয়তে কমিটিখন গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত ডাঙৰলে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি থৈ গ'ল আৰু সেই অনুসৰি আমি গোটেই বহি পৰ্যালোচনা কৰি সকলো আঞ্চলিকৰ দুজন বিষয়ৰ কথা পাতি সকলো অঞ্চলৰ মানুহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ বা সকলো জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰা আমি এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছোঁ। আমি কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকৰ যি শপত বাক্য পাঠ কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ উপস্থিত থকা কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সম্পাদকগৰাকীক আমি এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব ওলাইছোঁ। তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক অনুৰোধ কৰিলোঁ। With their main motto of protection of tribal belt and block in Dimoria, the district unit of the Tribal Sangha has been formed to resolve various issues of indigenous tribes of the region. During the oath-taking ceremony, presidents and secretaries of all regional committees were also present. The regional committees felicitated the newly elected members of the district committee and urged upon them to perform the duties sincerely. The new President Ratneswar Ronghang asserted to work for the development and welfare of the tribal communities of Dimoria in his 3-year term. দেশৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে এটো সম্ভৱ উঠা নাছিলে এটা অকমান প্ৰতিকূল হোৱাৰ কাৰণে আমি আজি আলোচনা কৰি এই নতুন নৱনিৰ্বাচিত কমিটিখন আমি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এই নতুন কমিটিখনে পৰৱৰ্তী সময়ত ডিমোৰিয়া অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম উন্নয়ন আৰু সম অধিকাৰৰ কাৰণে কাম কাজ কৰি যাব আৰু ডিমোৰিয়া অঞ্চলত যিবিলাক সমস্যা উদ্ভাৱন হয় অকল ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল বুলি কথা নহয় যিকোনো সমস্যা ক্ষেত্ৰত এই কমিটিখনে আগভাগ ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ মোৰ বাবু আশাবাদী আৰু যিখিনি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান অংশগ্ৰহণ কৰি যিসকল সদস্য বিষয়ৰ দায়িত্ব লৈছে সকলো এটা জাতীয় চেণ্টিমেণ্ট থকা সকলো নিশ্চয় কোনোবা জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাম কাজ কৰি অহা বিষয়ববী আজি আছে আৰু এটা উদ্যমী মনোভাৱতা আছে গতিকে আশা কৰিছোঁ এই কমিটিখনে পৰৱৰ্তী সময়ত ডিমোৰিয়াৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে এই জনজাতিসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কাজ কৰি যাব বুলি মোৰ আশাবাদী। Nituraj Ronghang's report from Sonapur for Karbi Anglong Live. Dikrut sarpo aboha. Nanglitum anam jum hekpen chumesen akhan an long iji. Ladak nanglitum Karbi kitun kedang ateng pensi long poniji. Kelong jia sonamong laki hantu mehek kangmoy kalangdang hanserang ahan hipi kipi chutney dumke karlu phag okiu phag ok slice fry, phag ok kipi, phag ok kimung, lang ok kiup, lang ok fry, vo ok kimung, vo ok han la penan parta, VIP AC room longponengchi. Komania hemjongsi birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek aja megalongta nangji pulote long ichi. Aprang pen kepathi ke jiaphan 8761-940-579 lapen 9365-23986 along Humri lote long ponichi. Lapen mingchibi ikha ajo ke sangjia par saisetami ingdeng hini asiang deng ingpu poniglo. Dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka Karbi Anglong. The Garo residents of Nopaghat under Dongmukak police station led by Nopaghat Garo unit observed candle vigil on Saturday at their own village in memory of Samuel R. Sangma and Rose R. Sangma, who died under mysterious circumstances at a private hospital in Gurugram, Haryana few days ago. Apart from local villagers, the memorial service cum agitation program was attended by GB Withir Ateng,
Village Secretary Jibol Areng, Reverend Gilbert Marak, Church Secretary Anok Areng, Kliep Sangma and Jubit Sangma. They lighted candles and prayed for the eternal peace of departed souls. Speaking on the occasion, the Garo leaders also resolved to keep fighting until justice is served. It may be mentioned that Rose R. Sangma, who was working as an air hostess, was admitted in Alpha Hospital in Gurugram after she complained of pain in her left arm and leg on June 23, 2021 and was kept in the intensive care unit, but died after she was allegedly fed ice cream by hospital staff. Suspecting foul play and medical negligence, her nephew Samuel R. Sangma confronted the hospital staff who allegedly assaulted Samuel for raising his voice against hospital authority and did not allow him to even see his aunt thereafter. He later filed a police complaint in the nearest police station against the hospital regarding the issue. Shockingly, he was found hanging in his room the next day. This has triggered the sentiments of the people, especially those from Northeast India. There has been rising demands for proper investigation into the matter from all sections of the society. Singni je zong Samuel Sangma aro no Rosi Sangma yamang je biapon ohacham Haryana o wamangni gaman dalona sokke bichal ko chingaman kujane gaman singni justice nim khone wamang ko bichalona rabana tananga maini gaman wamangra ya khamko takaha oni gamano ya proof ko chingna nanga hangabo chinga dalo ya justice ko chinga khainga ya nangni agana ni muksongani de uttor purbancholor অসম রাজ্যৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ যেহেতু নেকি হাৰিয়ানাত কৰ্মস্থত গৈছিলে আমাৰ ৰুচি সাংমা আৰু সামুৱেল সাংমা তেওঁলোকে বিশেষ এটা কাৰণত চিকিৎসাত হাৰিয়ানাৰ আলফা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে ডক্টৰসকলৰ গাফিলতিত আজি সামুৱেল সাংমা আৰু ৰচি সাংমাই মৃত্যুক আকোৱালি ল'ব লগা হ'ল ইয়াৰ মূল কাৰণত আমি সঠিক তদন্ত দাবী জনাইছোঁ আৰু হাৰিয়ানা চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে ন্যায় পাব লাগে আৰু দুখীয়া অতি শীঘ্ৰে শাস্তি পাব লাগে এই উদ্দেশ্যলৈ আজি আমি নপাঘাট অঞ্চলৰ পৰা জোৰ সমদল যাত্ৰা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সৎগতিৰ কামনাৰে আজি আমি এইখন অঞ্চলতেই এইখন নপাঘাট গাৰো বস্তিত ইয়াত বিভিন্ন জাতি সম্প্ৰদায় একগোট হৈ আমি তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সৎগতিৰ কামনাৰ অৰ্থে আমি মৌন পালন কৰিছোঁ আৰু সঁচাকৈ নিন্দনীয় ঘটনা Samsing Ikti's report from Dongkamukam for Karbi Anglong Live. The forest personnel on Saturday averted smuggling of timbers from Langmili Forest Reserve under the Manja Central Range. The incident took place at around 11 p.m. on Saturday night. The incident took place when Langmili Subbit forest personnel who were on the regular patrol spotted timber smugglers loading timber on a Tata mobile vehicle at around 11 p.m. on Saturday night in Langmili Forest Reserve area along the National Highway. The timber smugglers, however, managed to flee from the site on spotting forest personnel approaching towards them, leaving the vehicle at the spot of incident. Later, the forest personnel took custody of the vehicle with the registration number AS02E9451 along with the timbers. Velson Terang's report from Volongkomaji for Karbi Anglong Live. Now, those were the top stories for this morning. Thank you for watching Karbi Anglong Live and have a great day.